Ki noyalam ka National People's Party, bagantup na do Menteri Rangba akajela, u Konrad K. Sangma, rengkat u Presiden ke NPP Meghalaya, u Dr. W.R. Kaluki, nangta u sembut Menteri Rangba akajela, u ba Prestun Tensong, hakas ngibaar kilahyar, syamoplang, ban pediang burom yu MDC ka Kongres, u ba alam perang bela syaka parti NPP. Yau ba alam perang bela, u ba di UMDC u bela job hadu sausin lenter na moplang, lasen ran lang daki babun kino kersyan, haka jia lang kabalalong hamoplang. Hadirin kata ikat suwadri subharin walang he ba interest subharin ini itu pipi mentua menjonang tahu.